Janu! Acting na tawag ka, no? Hi! You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes. Hi! Hello everyone! Welcome back to my channel. Adom yam kuishu kuire ay video ga namdabase haidi yumda Naruto laaga layraga ibani se adom langaga kholaga adom laibagi ay sa video pak namudre but ngasi sa video namse aduga family oina mamane ay ne Naru ne akoi hum se pamper taw mina se khoche na hainam ne adugi adom home salon service ama kau bane balai sangdo adu do kau doine kau di kau kre la ani lak chikan marak se de mama gi birthday se April da ne ba adu April gi mama gi birthday gi gifts aina khurkhul muka mo order taw zakhine hadi singhan gi budo sabiyo khotpiyo hairaga adugi adushu shaba loire na haire adu hana lobo chatlu ki se Video yengi ga habi puthoi ni ko. hoi pam halaga amuka ngauhan doi ba Ka video mo kan pa. Isa nupa si Saure ni ko. Chao. Na ko ko yu mo pa. Video ni mo ne yenga lu zo na ne. adu dai pam de Nate nangi kaino duni. Nahangi do tu raga du ta. Kuno ba piram budo. Piram je pisa piram diri ko. Piram me. Loi na gare paisa ge de. Gai to hoira bu nangbo. hairi khar mana ba ai pubi ge no Gari du. ai ma adu si angam do kya pi ge Gari du sabsi ha. Yengo se. Na ahan bada tambodo kaino to buni ko. Border ni. kheti ai tak pi ri ba nu pa do ai bu tak pi ba nu pa do am phada Ta kui he ba. ma kheti phada as thawe haji phase Fazabani fi. hangdo ga yeng se Akutpa oina tawbirabane ba nangi asidai kitang different oi halakpa hai tare fidaje. Nang pisa pidri ko na tro. pi Pisa lai diri sida. saro Ko na pirasu yai magi tu loi salakpagi ne. Kitang different oi halakne ba lai ro su hena sale. aina ne saina maitai gi sumaina yaw ba se am pam jai ba Adu ya pa na yaw su hekta lem ko wat ka da. Adu du ki. Adum sure na fitting na dum pi na ba na loi salba nang lakko ta taw na ba ne. hoi ande ko mama hoi gi dum ti yeng gi Na pige ka e yengen ra pa ma ga di ai na hoi na si lakko du da ngo nga sa ni lo gi di haram ne. Yengan ge na si du khazai ka da. ni mam ti yeng gi ne Ang gom law ra sana pige law du ka tung kai de ba ai di pai ang dre ai bi Nate, ani law doi ni sana. de ami amam gi ne Au, adu ang gom law sana pige. luhong ba dia ngam in dai ni sina khoi ma gi sina Ne mo so. si phajai tring tring ga hap ga phajai Fazabani. Sida. mai to aman mam lei ga ne ma nang ge Kula sem boy ba gini ko ma tu ji. phajai yam na haidi lam ma Mai je kaino ga male sigi kaino je. Kai ai ni. jamaki man bi do yenge yenge mi Iya thajala gi ko nang nai ma su thang ba da kam pham ta na ne. hoi adu do tawrase mayam hojik yum hale e aduga mama gi fi lai khraga ai su khar lawr e boka fi ahum lawr e fi ani aduga muka shoot ama si ani se lawr si ahum se lawr pane ai di mai dai gi fi gum se am pam jai e aduga sum yam nu shi jabado hoi ai atopa dress kum su dum shetle adubu matang matam akoi gi occasion gumba adagi deba karma thopa kanda mai dai gi fi je phajana se chani bodo adumaina oi ba aduga aina khwai dagi pam ba phane ka ma khadak fi ma lawre ai yeng halake khoi gi mai dai gi fle kumba yaw ba se khoi gi phiran gi tare chappa se isam nung pam jai ba do loimak se khangde ke haide ulake to si sina ayana hamuk lauram bane ba ko hamuk lauram ba phi dune si sina moina shuraga kai kai no khangde ama tai ba khot ba haibra ama tawbudo adumaina tawdoi ne ba si sina ayana hamuk hairam ba sigi phi se phi sigi mapanda akhoi maitai sumaina phiran gumba yawbase khatang aingoda sum pamjabado adu oibagi ai su design do khangde ai sumai tawbado adu pame khotlen hai ado akhoi gi no chana sumai haireba adum sigi phi se moi award ke kana award phangki banu pi amana sabani khotani na haire do masa phi dam smooth oiraga yamna khangdi masa yam nan bado adu oi haiba khatang ai di ne aina pamba mawong de khatang different oiba yamna high fi wa na taba khatang classic oibado yam oibado pame aduga muka shoot sina sigi machu sa ina yam pamaga lakpane hey si se si ma lawre phajai ko
muka shoot kumba adagi phi gumba se lai khurumba yaba lai khurumba da set pa yaba machu se aina ayamba lei se kai no har kan da sanamahi gi akhoi gi no khurumba mama lei bado kaino gi do first MR ni ko khoi GP manaki do adu lei bado da ipok numit khuding gi tare lak chat laga khurum ge taw bane ba ayuk sida adu da sum phi da sum sillaga su chatning wa adu gi sum collection sum sem bane da ai shu mama su pulap imina ba ai dana adu gi ne khang de mai pam jai ba mi te phajai ga si so ado hoi hojik leisang ki do moi shula ani hai adu gi leisang gi ka lak pa do adu gi du shu pulap ready oi tho ase mayam ai na sai dei leisang lak tore na hai se leisang se kai no har kan da nubi khakna ran to ba home salon services ne ado sigi home salon services se leisang home salon services har ga lei bane ado magi Instagram page su sida lei re ado ga mango da kanti kum batong ne ga na magi phone number se sida lei jere ado mokhoi la kan da mama ne ai ne naru ne akhoi hum se paper to si high distress lei ba adagi sha se khitang potha ba nungai ba adu ga pun na yum da akhoi myam pulap oina taw ba si su nungai sei dana adugi akhoi pulap yum da paper to rani family time ma lei rani and we are going to spend our time together so mokhoi gi services to kamai tauge haibado map pulap yeng mina si aduga adu mokhoi review do adu su teacher ke ready 1 2 3 leisam home salon services in nupi khame ran do ba salon service ni thabak chilak pana maram oiraga ikhoina dum salon daga chatlaga beauty cosmetic amadi personal care gumba torak pa ngamak tabasu yawe aduna salon gi services ma'am se chap chana yum da laaga tawba ngamba se kanano na thirak pa kanda leisang home salon services se COA aduna ma'am su leisang home salon services se support to bio I support to seri anova family member koi mana anova ne adopt to one my adopted sister. Guys, Leisang is having their first giveaway and I wish that you guys all participate this giveaway. Kaya gino har kan da sigi giveaway sida winner amana phangdoi se lising manga gi gift voucher ne ba yam se yam midana aduga sigi lising manga gi gift voucher je use toraga Leisang home salon service ta ge khoi apam da services se avail to ba ya doine ado kamaina participate to doino haibatu so haijera ke Leisang ki Instagram page follow to bio ai Instagram page so follow to bio aduga shige video sida adom gi Instagram gi username do adu su comment e biramo ba aduga we are going to select one winner adugi winner do nakhoi kanagumba laiba phab amadi oigani dana aduga oiraga lising manga gi sigi gift voucher se phangbu oisano aigi site tagi amadi leisang gi site tagi all the best aduga mayam leisang gi oina leisang facial festival ama hojo pangthok cheri sigi facial festival se April gi aroi banu mit phawa pangthok ka dori bane aduna mayam sigi opportunity se location bio appointment se dum hana booking ama tawdoi ne basigi number sida dum call tawbiyo aduga mana pi ba combo sing doi haijera ke ahan bida mi amagi facial oiraga di 2499 oidoi ne aduga mi ani gi oiraga na 3999 amadi mi ahum gi oiraga na 4999 oidoi ne aduga leisang da ai gi site tagi so thank you very much akhoi mama da sumaina services me am bibiram bagi da mag thank you very much ado leisang gi ko me am akhoi gi potloi amadi makeup ki services su leibane ani do combo oina 25000 dagi hoba ma amana 30000 dagi hoba ma leibane ba ado nokoi do interested oiragadi dum ai magi Instagram gi link amadi phone number kai ka do loimak thamjaram gi description amadi comment box da haidi interested oiragadi call toksalo aduga hangjalo video am kan edit tawri ba ado slow mo thadara kan na men kotcha ba do khong oh he har gam tawne ba nate wese ke do kai ne no pa kuno to ko na tarak ba kai na kotcha ya to mana to haudong sida ne khanga ba chikpi da lai ra ba du ko sanari ba to haudong si ne harau ba kai nom taw hai ba masa yam phajaram ba haudong ne hai ba moi mana chikpi ba da pat le hai ba hau si ne ni hai ayo ma na out of the mina se ba ado nangi kano do na puthoro ama stand do I guess the end of my pick. Hi everyone. Akwai se kai video nam sige khot sige na khanari ba ko ai matam khar lei ba sida Teresa hoi da ibani kai mai na tor nam sige khot sige ha ba to adune madi smai yam na like systematic oi na yam na hana to ba jam pam ja bane adu dogi isalli kana so let's see selfie stick lo ba sakhi
ꯑꯩꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯩꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯥꯎꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯝꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯨꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯎꯀꯛꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯀꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯔꯄꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯆꯨꯔꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ stepsister ꯆꯠꯆꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯄꯤꯁ ꯑꯅꯤꯗꯔꯣ 150 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯤꯀꯟꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯅꯦ ꯕꯗꯥꯝꯅꯦ ꯀꯣꯕꯤꯅꯦ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯗꯗꯅ ꯅꯥꯔꯨꯅ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯍꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏ thank you very much ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ you're welcome ꯑꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯩ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯈꯪꯉꯝꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯎꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯉꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟꯉꯩꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯊꯛꯑ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯑꯦꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯁꯟꯕꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯟꯊꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯨꯄꯣꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ Yung kumato yung 이번에 맞다 그래 hide yourself adum akhoi adum real life ta lei adumaina leiraga leiba do hoi matam spend tawba asengba spend tawni na adumaina taw natradi ban he kunaraga video na madi kaino hoirni ma business hoi mai hoi nungai te na simba friends ki khange asengba vibe to khangba gi dum video na madi leibane ada ngisi ki video ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡꯒꯩ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯒꯦꯝꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯄꯤꯀꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯌꯦ ꯆꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ